Kulingana na afisa wa batongeretwe ni Ndaitari Titus Mutura na Susan Kimathi nibogete untu bogati munoge kurupa barito kwithirwa batigweta clinic maita kumaita barathira barani ndibari gwatine kinyabunene ni ari babana keba barito nontumirio etina inya burako batere Nicholas Chabari na tutumirite ripoti ye. Sibitari setu chonde sibitari maana ile na 17 chonde cia thirikari atongoria ba arwangirwo gima wa mwiri batongoretwe ni director wa mantu megi umwe wa mwiri twe Ndaitari Titus Mutura iboritie aciari igita aria bagianda ibathie cibitari ni kenda bathinambe na kuthingatiria kliniki wa mwana kinyambe gwa twana bakathinambe na kuthingatiria nchachamo ocia twana tutu kinyana bani ni baba kugia mimba bakirwa ibwega bakathingatiria ntububu kirivi ziji nwitawa tegwa kedo imwe kuru kuonekana kedo wengo tena thina wengo kedho atharike ate ani ukaenda atharike kedho na ini infection ikatritwa kende tika affect mwana na mwana wengo yaka naonekana atukura boya kana ku something kundu mutukara kaboya mwana agaita atia aka kana kugeza kuina intervention mapema kuona period mbere kana ekura mweri mbere kumena ukao muritu ukamazoka sibitari cietu cionde ire igembe no sibitari 21 cionde ni kuyana utungata bwa egrobaritu kumuta twana sindano na nyama utungata uyande tafadhali twejage clinic na kinya kagitaga kugia mwana gakinya ekurubetu bukagira ananja tweje ni sibitari tombe kundeliva mwana twe sibitari kenda in case of any complications tomba gugutetheria na tomba gutethia kinya mwana waku kuonlia mwakuru kumarira watieu na bando aciara kana itatu na service ya kumunta sindano cia chamo ko wende uti sibitari kinyemwe itatu na service yeje na antu atu mukotha baitumira service yeje the adolescent riria bagia mimba bagakira ni untu orinde ni happenire ibeje sibitari kenda tomba kubatetheria kenda bomba kundeliva ana boega igutugwita nkinya na masukuru tukisensitizaga ana beto na barabe na mimba tukauga bagi atwana basoke kaire skuru wago Ndaitari Kimathi Kimarura no Ndaitari munene ntere chegembe no thina kujirite na kuga antere ino no ithite na mbe na kuonekana chena ana abaingi banini bakiwata amimba na no gwati bonene antu beto baegembe no still kwina negative indicator negative indicator nira kwithira ana beto banini ba miaka 19 kwina maiba kuona mimba bare banini untu bote bobo yake community na kimugongo so nkauria aciari beto na inya community yonte tumenyera ana beto na kinya akuru na boto rekane na ana banini tuteturie araba antu ba akuru no ntu bakwithira ana gaba thome kona mwana mapema ko ya responsibility nyingi muno mapema so kadhi chukuru kana chukuru kedha kubora kwebuo maisha basically ukudhukia no dhukotoro bako na kudhukotoro wa mwana Kumege Benoth Petan Class Chabari.